جنولوژیه چما روشکی دو ساله پیوندی ها یا به ویژه یا به زمان را مفهوم کو ام بکن روژه دقادن سیاسی ده دقادن بیردوزی ده دیگری که قادن جواکی ده جنولوژی به نابرد نقاش کرن کوبار جنولوژی درد کرده لی دقاد ویژه ده یا که هر زیدهی تدریب به هیا دقاد ویژه ده حتی نها نکتیه روژه بامه جیروپه ده ایده بنرین جنولوژیه ویژه کی چاوه امی بکاربن ساز بکن جیروپه کی چاوه امی بکاربن بهونن هلبسته کی چاوه بنرین جنک آزاد امی بکاربن بنویسینن دوی چارچوبه ده امی گوتارا بدونین جنولوژی زانستا جنه دنگه هاپای جیان بگیره جدو تگین هم پکته لوژی یکی جه وقت تگینه کی یونانی ته خویا کرن لی دکو کافه ده او لوژی جی کوده کی یکی جه فلسفه یا میتراییه کردیه او لوژی جی خو ایرود جهانی ده جنولوژی اپیسکولوژی یانجه آرکولوژی یانجه گلکی لوژی ته بکار آنی کوکا خواه زمان فلسفه یا میترایی دیگره تیبه کاوی جن یعنی امی پیشن زمان هر کلن ده زین بنگه هوا جوه دیگره جیان دیگره جوه جنولوژی پناسه هوا جی زانستا جنیه کنی بدست به پناسه جنولوژیه کرد 2008 به پایزنامه یا رداری که بکش برز عبدالله ارجلان سوسیولوژی پناسه جنولوژیه تگینا جنولوژیه بوی دست بکر لی وقت بینگه ها جنولوژیه به گومان امکارم بگید بیرون یره بدن گریدان بینگه ها جنولوژیه جدسته که فلسفه یا میترایی کوز اساس آزادی جنه فلسفه جنه حتی پناسه کرن وگر سندما جواکا خوازایی نورود ته پناسه کرن دیزا دیرو که کردستان ده جلیلا قسم بگره درسمه کوچگیری بسته غرزان رندگان بگره حتی که تکوشینا میا آزادی جنه کرد یا هر چار آلیه کردستانی بینگه هکی خود دا آستا شورشگری ده دا آستا ریقستانی ده دا آستا سیاسی ده بینگه هکی خود یا دیروکی شمر دان آقا کرن حوجه دیگه که اف نیرینا جناسی یعنی زانستا جنه ایدی ده ویجه یا کردی ده زمان کردی ده شی ورن نقاش کرن چما ورن نقاش کرن؟ دما کو ام تو که اگر کو ام کمان ام بگیرم دست کردو که سر در ما احمد خانی بابا طاهر اوریان وانا حتی نویساندن مثلا پرانی و بینگه و جیجانی بگیرم هلبسته که نویساندن بینگه و جیجانی بگیرم فقط ایران هلبستوی یا آب و آب پناسایی که خود پر یا فلسفه هیه بگو من امانی یکسر به جنه و جی گره بده بخوازای و گره بده لی بشتی بین نشه همی نشه که نو دست به نویساندن کرنه رومان کرنه بگو من باندور شک لسر با هله هیا نام کتنه اما ما کو رومان دخوندن دنیرم کو قریتر هر خراب که یا پارا جنه یعنی رول کو دایر جنه رول هر کو مروف نکاربه لیدنه هرده در جنه جنه یعنی جواکی بوه رومانه بر بروناهیه و نام پیشی بکرن اجواکی نا پرانی برد طالبوی نکی و چکرن چبر کو نوک هویه کی دنابرا
Vera jinomerde romanede yani endevejin cerugede nada çekirin. Gerekli romananda taciz, tecavüz, mağduriyet de romanada düzeltilerin, düzelteceklerin. Beguman, bu şarkıda her taciz, tecavüz, gerçekten meşrukiye civaki herin beguman evine rastı ekinin le rastiya Kurdistan'ı heye, hakikateki Kurdistan'ı heye. O hakikat şey ben Khudana işine. Yani em dikarin behazara navi jinan bine vaktiz çilikin. Tücari seri lemenber deselatariya merci netavan diye. Seri lemenber düşmini hoşi netavan diye. Bedeli hoşi de bila bibe berkhudaneki de hempa de asahani de hatiye daim. Em zamanı xwed diparêzin, çanda xwed diparêzin, em tekoşîna xwed diparêzin, em nirxên xwe yên herê bingehî diparêzin. Serkêşa esasê li ser esasê azadiya jinê em diparêzin. Dige esasê hemede, dawaz û xwestekar me ji hemû rewşenbîrên Kurd birin, dema ku romanekî binivîsînin, rolekî çawa bide jinê. Ve kişa teginan bukar bine. Çerukeki bu hone gelo dve çerukede ve jine çava penasa beke ve herhalde de em hassasiyet yapar ve akademiya jinolojiye ve tabiyer jine azar em ve hani dafaz naken em ve hani edi ser hamu insanın farşanbir yapar. Farz dike ku binevîne ki azad û wekher nêzî nivîs û xebakên xwe yên rewşenbîrî bibe. Zazakî Kirmanckî Kurdkî Dimilkî binê xetere dayo me hemû zonî. La ez nêwazenekî va jî axwax sê axwax nêgere ma yo plansaziyekî semê ziwanê xwe wayî wê jiyayî ji ziwanê xwe bikêrî. Raşta, eka tekoşîna ma en tevr zêde semedê ziwan o. Çünkü ziwanê ma, semedê ma yo nasname yo, yo kimlik o. Yo rûniştişê, yo seknekê politik o. Ma neşkên helbet, vacî ki ziwan siyaset re ciya yo. Nê ciyanî yo. Sê tam zî mesele siyaset qedere ziwan nîşandan o. Çünkü ma gere fırsend bidiye bino, gere ma verniye ye bino akere. Ma hetkari yani alikari pişkirdi ma ye binodur ne keri, kura devlete neta u hatta eka düşmanetiye ma kerda. Düşman ra yo fayda neno. Düşman zoriya xu zordariya xu vazeni ki en zwan her roj katil bikeru. Kura zwan şima katil biu, ruh şima, çiğek şima nemanenu. Seba ay, ez vaştişê xwe pêşniyarê xwe her cade in bazon rastkena zazakî Kurdkî Kirmanckî vîra mekerê, soranî vîra mekerên, goranî lekî gerema vîra nekerê. Çimkî ma vonî ziwanê Kurdkî, ziwanê Kurdî. Ma nevonî tenya soranî, ma nevonî tenya Kurmancî, ma nevonî tenya goranî, ma von ziwanê Kurdî. Eger ziwanê Kurdî bi dewlemendiya xwe, bi zarawayên xwe hemme yewa mager ene yew en hemme yewo çiyon parçayın piyarçıyon bir ara bir kere yew bernamayan xu xebatanê xu gere ma en ziwanan reyde ma en zaravayan diyalektan reyde ker biker ki ma itibar bede ziwanê xu ma itibar bigeri şarê xwe re. Eger şima itibar nedi ziwanê xu yezi kesekiz itibar nedi onu şima. Ji bu girtigaha yani rast demek ki direkt bir girtigeyi ama yani demek ki direkt rejimle sisa az zindani zaman jinoti hatta naha yani her hela girtige yani her hela zindani yani mendit mijyan kir o yani hem tanı hem dibejin ya
imkanı pır tiştabım hem jî pır bi kesaj münazkir. Yani sosyolojiye zindanı sosyolojik pır cudaye. Yani hem jihela jina hem bizim gelenkleri pır cudaye. Jiber ku jiyani ki tenge jiyani ki bi her alî hatiye dor beçkirin û ji her tiştî dûre yani nivîs û nivîsandin rista pirê tê aslında dîtin. Yani pira ji dünyaya hundir û ji dünyayê dervara pirêkî balkêş e. Nivîs û nivîsandin. Girtî dixwazin bi riya nivîs û nivîsandinê dengê xwe bigihîjînin derve. Yani ew deng ne tenê bi hestekiye yan jî em bêjin hani wisa klasîk tê gotin ya işte yani hasrete yan jî wisa hestiyariye ne tenê wisa. Aslında yani xewin û xeyalên xwe em bêjin dîsa pêşerojekî çawa dixwazin, civakekî çawa dixwazin, yan jî jiyanekî çawa dixwazin bi vê bingehî de aslında nivîs tê nivîsandin. Yani çıkarsa hani ew nivîs hatine lêkolînkirin tam nizanim ama bi rastî jî kaniyekî pir mezin aslında di girtîgehê de heye. Yani hêla her berhemê de. Yani hem hêla ramanî de hem jî hêla vêjeyî de kaniyekî pir xurt di asta girtîgehê de heye. û yani hêviya min ew e ku ji pê de yani hem ji hêla pena kurt hem ji hêla navnetewî de yani ew bêşa girtîgehê bi taybet bê destgirtin û destekekî pir mezin bêdayîn ji bo hani nivîskarên girtîgehê. Ji ber ku yani avantajê weka dezavantajê girtîgehê hebe avantajên girtîgehê jî zêde ye. Yani hem ji bo kurbûnê hem ji bo lêkolînkirinê hem ji bo daha zêdetir xwenasîn û xwenasînê de kurbûyînê de bingehekî mezin dide. û weka tê zanîn her qada girtîgehê ji bo me akademiyekî ye û vê akademiyê de yani hêla felsefe, zaniyarî, hêla siyasetî, hunerî yani ji her hêlê de yani hem xwestega xebatê heye hem jî xwestega lêkolînkirinê heye. Girtîgeh yani ji bo bêjê kaniyekî pir xurt di dava kirin ama di heman demê de jî yani astengiyekî pir zehmet jî heye. Ji ber ku polîtikayên devletê demdema yani li ser em bêjin ramanî yani pir bi zorî dide ji bo girtiyan. Yani ew raman, ew fikir yan jî ew hez dernekevê dervediye ji her hêlê de dorpêçkirin tê kirin. Yani bi tenê bi qanûnan aynı di heman demê de bi riya îdareyan, bi riya işte kurula nahêlin ku ew raman yan jî ew fikir, ew berhem derkevê derve û bigihîjînin derve. Yani ji bo wî jî mesela nivîsekî yani ji bo parastina nivîsekî yan jî vê nivîsê derxistina derve her hêlê de zehmetî yani zehmetî tê dişandin. Yani belki ji bo hani yê ku zindanê nevîtine nizanibin mesela parastina nivîsekî çi ye, tê çi manê? Yani ew nivîs ji bo çi hani tê parastin? Ji ber ku mesela her legerînê de ki mesela panzer roja yan jî heftê carekî legerîn tê çêkirin her legerînê de ihtimal e ku komkirina van nivîsa heye, komkirina van berhem heye.